Qho xa ngaba kungumvulo ke sisuke sinaye phaka uDr uProfessor umkhulu ubaba Khehlelezi apho ke sisuke sithetha ngezinto ezithinta isintu rhoqo ngomvulo andikandi kakhulu ikhona ngaphakathi indumandumane dictionary indaba ithithi umndeni ngibingelele kubaphulaphula ngibingelele kwena bhutilobilobi ngibingelele kwaba ka Facebook sebephakathi mfowethu bemima kanjalo balinde mina mfowethu ngibingelele izinyanga zonke ngibingelele dokotela ngibingelele befundisi ngithi amen bese ngithi thokozani bomakhosi indlondlo zaphezulu ngibingelele kubaphathi bezwe abosopolitiki siphinde sibongele kakhulu sibonile ukhongolo sizolo jabula kakhulu ma comrade athi ubuholi bushintshe ubuholi busha thina ke basixolele izinyanga ngeke sikucelebrate lokho ngoba asichemile noma asithatha side sizimele futhi asithatha ihlangothi sihamba nabahambayo ngoba ke bonke bangamakhasimende wethu so akekho umuntu ekuthiwa sithatha iside lakhe kodwa siyajabula makunoshintsho abantu bejabulile into esifisa ukuyibona ukuthi abantu bajabulile bajabulela lento abayifunayo uNkulunkulu ngathi abaholi abasha bakhethile ngababusisa futhi bahole ngeqiniso bahole na uNkulunkulu abasebenzise nanoma kuthiwa kuvela ini bamelane naye imisindo yonke ezawuvela ngoba bakulindele ukuthi abayona imali umuntu awuyona imali akubona bonke abantu abayokuthanda kodwa kunabantu abayohlala begxeka nalabo futhi abaluzile sithi uNkulunkulu abenze bangapheli imandla akulahlwa mbeleko ngokufelwa so ke uNkulunkulu sithi abalale ngenxeba futhi bangaze bathi sithakathiwe cha konke kunesikhathi sakho Mshumayeli wesithathu lithi iBhayibheli konke kunesikhathi sakho lithi iBhayibheli mangilifunda kahle uFaro wasibona isandla sibhala edongeni kuthiwa wabiza zonke izanunsi wabiza bonke abacacisi bamaphupho wathi wozani izotolika lithi iBhayibheli kwaqhamuka umfana wayedelelekile wafika wachaza wathi lokhu kusho ukuthi umbuso wakho njani uphelile uyekuphelele amen sengithi amen sengisesontweni so ke mfowethu bengizama nje ukuthi lo 2 minutes ngene laphana kukhongolosi ngene laphana kubaholi abanye baduba ukudla abanye bakhulume konke benza kanjani bathi hey nazi izinto ishintsha cha yonke into inesikhathi sayo abangapheli imoya mfowethu asiyeni phambili sisonke sama Africa ngihamba nofoka khumalo ke namhlanje all the way from indaweni yasemtubatuba inyanga lena edume kakhulu mfowethu edume kakhulu ngokuthakatha Professor kunjalo ndoda madoda nawe baba umsakazo wethu nawe mthwebuli siyabonga kanjalo nje bisishila indumandumane kunjalo nje akushintshe amen kunjalo akushintshe imphulaphula ekhaya mhlawumbe saloflake radio sikhona apha ngalixesha mhlawumbe dokotela before sihambe kakhulu siqale sibulele mhlawumbe service yaphezulu siyazi abantu bekhona ke khulukazi ecaweni sizongena kweza namhlanje esithi nakanjani umphulaphula kumele aphoswe zizo mfowethu siyabonga ikakhulu abasezayoni izolo bekunzima kakhulu baphinde bangixolele abazalwane bakhale kakhulu izolo bathi umkhulu wazwasikhipha lithi esontweni saphuma simanzi sonke kwangathi besibhukuda cha uma kuvukele engilozi yasemanzini esuka sifuna amanzi isuka siwafuna ngempela ke kudala ngisemncane kwakuthi masisonta athi umkhulu manje kuyaphunywa sibheke kuphi emanzini ziyongena zidiphe phakathi manje ke sekwaba manje abantu sebathi sine asthma ngivele ngithatha ibhakede ngithi ngiyaniwasha nonke sisuke sithandaza ukuthi baningi kangakanani anginandaba one by one suke kukhulekwa so bangixolele bonke izolo abaphume bemanzi kodwa into engiyithandayo ukuthi izibongo ezibuya after lapho lithi uthi umhlabelelo kuncane ukubonga kwami kodwa kukhulu ongenzele khona yabona masingabali izinto uNkulunkulu asenzele zona still ngeke kube enough uNkulunkulu izinto asenzele zona kodwa ke ngithi namhlanje laba akubi okubehlelayo kuncane lokho kodwa what about okuhle uNkulunkulu akwenzile sithi masicela okuhle sikulindele futhi nokunjani nokubi mfowethu into engisho ukuthi ngoSaturday sibheke emanzini wonke umuntu othi umlandeli wami bayazi isiko lami lithi uJanuary uJune uDecember January sisuke sibheke kuphi empophomeni ngoJune sibheke kuphi elwandle ngoDecember sibheke kuphi esizibeni la omunye nomunye ayolanda amandla akhe amandla omuntu alele entabeni nasemanzini ngomgqibelo mfowethu banenhlanhla ke labantu abazoya this time
uphatha 200 rand wakho wesandla ngesandla ukuthi ukhokhele itekisi khona ke abagcina Nkosi yami ngokugcina bezile agcina ngayifunanga naleyo mali ngendlela engangibhizi ngayo ngakhohle ukuyifuna oyoba nenhlanhla ke noma oyoba neqiniso mayifika this time ethi emkhulu mina ngakhohle uyikhokha le mali nayi imali akhokhela itekisi akuyona yami leyo mali ngisuke ngikhokhela imoto unfortunately angiyena umuntu obheka imali kakhulu that is why ngiyengikhohle futhi gcine sengikhokhela imoto intasameni engikujabulela ukuthi abantu bangenile emanzini futhi asibona labantu sithi masifaka abantu emanzini senzise abantu abaphuza utshwala noma babhema insango sesizobulalela umuntu emanzini cha sikufaka kahle kodwa mawunamadimoni asilwe nawo silwa namadimoni that is why sizowanyathela amadimoni ewe Nkosi yami sizowanyathela sisuke sinyathela amadimoni bazoba nenhlanhla masibuye emanzini ngo11 o'clock ebusuku kungena inkonzo kaJuly zokhumbula ukuthi inkonzo kaJuly masingathi siyayihlaziya ngelinye ilanga ukuthi what does it mean inkonzo kaJuly abasekuphakameni abasebuhleni amaNazaretha aphezulu manje asentabeni enkonzweni kaJuly kahle inkonzo kaJuly lo mangayichaza nje ngo30 seconds kusuke kuyinkonzo yezidalwa la omunye nomunye khumbula abantu bakubo abangasekho emhlabeni lapho sithi sikhuphukele entabeni sithi thina siyobakhanyisela kunomnikelo futhi kuyinkonzo la osuka umuntu nomuntu ethi mina inkosi yami le noma mina lo muntu uyangithandazela umholi wami umfundisi wami archbishop lami ngiyophakamisa ukubonga ngiyophakamisa amandla lo muntu ngiyamlandela ngiyakholelwa kuyena ngiyengikholela ukuthi yonke into engiyibika uyayithatha idlulisele kuNkulunkulu yila okusuke kuthiwa siyombonga amandla akhe udlule nathi ebunzimeni zikukubi kukuhle kodwa siyobonga yena enikeza izipho ama gift ngiyazi ukuthi leli gama ke abanye lizobadina abantu bathi ayibonga ngize nginike umuntu omumbi kangaka mina uKhehlelezi ngisiza ngani cha ngiyakukhulekela ngikhulekela isitha ngikhuleke that is why ebusuku mawulele ugcina ungiphupha wena ungiphupha ebusuku lele ingoba amandla omkhuleko wami ahamba ngakhona ngiyakukhulekela ngazi khumalo ngathini wena ngenkonzo kaJuly nawo mawungaba briefa kancane nje usushilo nje professor kakhulukazi yisondlo sikamkhulu wethu bishop usuke ondliwa lapho umbongo unyaka wonke ukukhulekela nokubika inkinga ngoba phela njengoba ubishop ekhulekela abantu inkinga zabantu isala kwaBishop fanele ayithwala ayidlulise enkulunkulu manje ke usuke kubuyiselwa lokho okuphumayo naye kuyena kubuyiselwa futhi kusuke kunikelwa nakuye kunikelelwa ingilozi zakhe ibonga ukuthi zisingathili ibandla unyaka wonke lokhu likhona nje njengoba seshilo kunjalo kunjalo problem ke ngene ke ekakhulukazi ngalo ixetsha ekakhulukazi khona phake Facebook wakhe udokotela ubhale uthi nyanga yodumo mzo ulive ngalixetsha uphinde ungene futhi YouTube channel ubhale uthi Dr Khehlelezi Dr Khehlelezi YouTube channel Dr Khehlelezi on Facebook nyanga yodumo mzo mhlawumbe ke dokotela ndiyazi abantu abaninzi bayazibuza ba ingabe ngizokwenza njani kufuneka abantu abanjani yanike ndaya ngaphambili ndibuye ndiphinde futhi or mhlawumbe wonke umuntu njengenkonzo kaJuly uyadingeka kuba abe khona mfowethu ngiyacela komama ngiphinde ngicele kobaba lenkonzo ithi wonke umuntu umama ubaba usisi ubhuti ubaba umalume ingane family thatha umndeni wakho leyo moto wayithenga ongayithengeli wena kodwa uyithengela umsebenzi kaBaba uNkulunkulu isikhathi sokuthi leyo moto uyithathe uyidrive utshela abantwana bakho ukuthi bantu bami masuka kude kakhulu ngolesihlanu ekseni siyaphuma ekhaya kuyothi mazithe intathakusa ngomgqibelo siyobe singena phakathi eThekwini sonke sibheke kaKhehlelezi sonke siyobe sigqoka umhlophe inkonzo mfowethu iyangena ngo7 o'clock siyasuka 7 o'clock ntambama siyasuka sonke siyobe sibheke olwandle bese kuthi masibuye olwandle cishe siyobuye olwandle ngabo 10 ebusuku masibuye olwandle ngendlela esiyobe sibaningi ngayo ngo11 o'clock inkonzo yangena yasebusuku lwela ukuthi nami ngifuna le ndoda ukuyijabulisa ngifuna lithi iBhayibheli ikhuthalela ukuyiveza uyisisebenze esihle lapho ke ukuthiwa wonke umuntu akakhuthalela ukuyiveza uthi hayibo nami mkhulu akuthi mawuthandaza umndeni wami nami uzukhumbula ungakhuthalela ukuyiveza ngebirthday ngiyazi ukuthi ngebirthday ngiyafa ama gift lobulobo njengoba ngizobe ngizalwa ngomhla ka5 August khona abanye asebeqalile babhalisile
bebhalisela iGaladina lobby abantu bonke bathi mkhulu siza phakathi lifestyle safunda okuningi last year lapha babe khona kwiGaladina yami bafunda okuningi kakhulu bafika ngobuningi ngithi mina wonke umuntu mfethu ngiyafisa ukuthi aphathi imali yakhe u2000 ngoSaturday futhi Saturday ngomhla ka6 aphathi imali yakhe u2000 rand athi nayi ngiyayikhokha mina Galadina enze reference yakhe athi Galadina ngiyabona abantu sebekhokhile cisha abantu asebekhokhile bala ko 46 asebekhokhile of which it gives me a green light ukuthi ngempela confirmed ikhona le Galadina ngicela ke ugqoka ublack and gold no partner wakho sicela umbone usisi sicela umbone umakoti wakho wena uhlala umfihla sithi islogan sethu siyobe sithi #suma mkami bakubone sifuna ukubona amadoda athi cha mina ngimfihlo wami ngoba ukuthatha isithandwa sakho uye naso kule Galadina it's a big gift leyo uthi sisi noma mkami uyothola ithuba lokuhlala etafuleni uke uyodla nawe nomkhulu Khehlelezi ukuyohlala nawe take pictures share business ideas naye ukuthole nje ukuthi akubambe ngesandla kukhulekele that is a big gift nalabo bathi impela ngicela ukuthi igift yami ngilethe asinankinga mfowethu kunjalo ke mphulaphula ekhaya mhlawumbe dokotela ndiyazi into bana ke ndivile nento ba i-account ngathi tshintshile kwenzeke dokotela okay i-account mfowethu ngiyabonga lobulobo wangikhumbuza yes sir ishintshile i-account sisebenzisa sisebenzisa u-Absa sisebenzisa u-Absa ngenxa ye-fraud enzakalile sisebenzisa u-Absa manje we feel more safe wonke umuntu mfowethu okwi-medical voucher sicela ngasayisebenzisi u-FNB njengoba bebona nje i-number lezi eziphansi la ebhaliwe i-number zaka Absa lezi i-number eqala ngo4099 yona account entsha esesiyisebenzisa yaka Absa leyo abe medical voucher bese kuthi abaka masingcwabisane ayishintshile kamasingcwabisane isenjalo nje but ke laba be Absa yona i-account entsha esesiyisebenzisa leyo abafisa ukukhokha ngokunikela nabo yona eka Absa le esisebenzayo kunjalo mphulaphula ke mhlawumbe sekuvula curator ngongalixesha amabombo nakanjalo uthilo ke mkhulu ba abheke enkonzweni isolwandle mkhulu kodwa ke wonke umuntu akathi inyanga yodumo mzo mhlambe intone ntozi mkhulu inyanga yodumo mzo ya navigator kuwo lo Saturday wonke umuntu mfethu simi expect ukuthi abe khona 7 o'clock yoshaya kumhlophe mfethu egcekeni siyabazi abantu umsebenzi kababa uNkulunkulu bayawusukumela kakhulu sicela ukuthi ushayele lesi sikhathi usukhona mhlambe mkhulu sizongena mhlambe kumphulaphula ekhaya kukhona into endivileyo bayikhona bazi makhawulezi noma kumasheshisa ngiyacabanga ukuthi abantu bazwile impela maybe nawe uzwile kweminye emsakazo emkhulu ikhona imbiza engiyenzile sengiqedile ngayo ngathola abantu bama bawu4 bayiphuza kade begula confirmed basinda bangitshela ukuthi mina imbiza ke before ngiyibhale ngaphandle la ngiyibhala ngoba ngiqale ngiyinika ulobulobi noma ngiyinika ubani ebese yangitshela ukuthi yenzani lento ngitshela yona ngibhale phandle lento ngitshela yona ngibhala ama notes phandle lembiza mfethu izawugila izimanga kakhulu uSlay Queen yes we've sold so far more than 4.8 million bottles sesidayise cishe 4.8 million bottles so into engisho ukuthi angibona ukuthi lembiza ezayo ikhona ezawudayisa njengayo noSlay Queen uyosala phansi lembiza into emnandi ukuthi eyomuntu wesifazane izofika iphakamisa amaswish eyomuntu wesilisa izofika wanyusa amaswish ekagogo izofika iwehlisa ushukela bese imenza abe umqema naphile njengomntwana ona 16 years ekamkhulu izofika imenze ingqondo ivuse ngoba banenkinga ukukhohlwa kakhulu abantu abashaya depression umuntu othi angisakwazi ukufunctiona kahle umuntu onomkhaba kakhulu ngiyushanga ubeke phansi umkhaba mfowethu ngoba hayi ngiyawahlasela amafutha mfowethu hayi kancane so ke lembiza igama la bathi masheshisa mfowethu sikala impela isikhathi esincane bese sibona ukuthi angeke isheshise yini lembiza izoqala ukutholakala ngebirthday ngelanga lebirthday yami ngomhla ka5
nangomhla ka6 emakhemisi 5 and 6 izobe iku special. Lembiza kahle kahle mfowethu iprice yayo ngizamile kahle kahle bekumele ifane nenye imbiza zami. Enye imbiza zami lapha edura ukudlula yonke i500 rand. Lembiza yami stroke umuntu oshaya stroke. But lena bekufanele iye ku 550. But ngalo lasuku i-original price yayo izoba u300 rand. Okay. Yeah, but ke ngalo lasuku ngizoyehlisa iye ku 200 rand. Ngisho ukuthi laba bazoyithenga bazobuya ngoba imbizo kufanele uhlala unayo. Izokujova. Umjovo wesintu loyana umjovo wesintu impela ekuthi vuka sikhulume vuka sambe. Uyavuka umuntu lapha anavuka aphile iqinqo mfowethu futhi ngifuna bayithathe bawophuzisa abantu okuthiwa balele ezibhedlela. Ufika umphuzisa umuntu wakini uyongitshela wena uthi kwenzakalani. Kunjalo ke mphulaphula ke mhlawumbe sala Fleck Radio ngokuxetsha sila ke apha mkhulu Professor Khehlelezi wethu man siyaxoxa siyathetha ngezinto ezidlumzi mhlawumbe mkhulu kunento ezininzi abantu abasuke bebhekene nazo kwindawo ezakhele cishe ngama province imveliso zakho zikhona ngicela sibakhumbuze imveliso zakho ndiyafuna siye nakuye utata phandi yazi ba ungapha kwelase Mtubatuba nakhona bakhona abantu abancedayo kulaqala liyakhala sike siye nakuye but asiqala lapho kwimveliso zakho kwindawo apho azikhoyo kumaphondo onke eli mfowethu amakhemisi kaKhehlelezi ohlala ethu yaduka uduka ngoba kunethunzi elimnyama umuntu elimvalile mali kuvalile ithunzi elimnyama noma uhamba nedlozi lengane encane uyothi maso ufikile endaweni la ozosizakala khona kube nento ekuphazamisayo that is why ngeke ngithi mangishumayele esontweni ithi bantu abami masesontweni ifoni yakho icishe ngoba ifoni yakukhipha esontweni kuba nalomuntu ozoba idemon usathana asebenze ngayo avela kusendela imessage ezokwenza ube off nje ifoni yakho icishe esontweni kwazi ukuthi ngiyasonta manje nalapho ke mawufika ekamisi yami kunomuntu othi mayisefikile kunabantu ofanele ngabe kade bawini lotho kunomuntu ofanele kade imali zakhe ezayivalike zaqaqeka kunomuntu ofanele kade washada kodwa umshado wakhe uzubhoboke noma uvuleke kufanele uvulwe ikhemisi yami kufanele aqala ayongena mayingena kube nento ayithenga ngayo ngoba kade wayithi mayilele ebusuku engiphupha kodwa inkinga yakhe uyazama ukuyiziba lento ayizibeki futhi noma iziba uyibambezela yena ngithe kuwena abantu kufanele bayifunde lento ukuthi u10% kumele ukhokhe ukukhokha kwakho kunento othi ngiyayimukela ayize kimi ungawukhokhi uma ungakazi ungiphuphe mina mfowethu sengisebenza kanjalo yabona uma ungakazi ungiphuphe yonke into engiyikhuluma ungayithathi serious ayingene ngapha iphume ngapha ngoba bakini abakavumi kahle wena ngifuna ujoin laba abaningi abathi uthwele lo muntu ngoba vele idlozi lakho alikakhulumi nami angikaxhumani nawo but mawuseko wangiphupha ebusuku qala ukushaya kube no red flag okhona ukuthi hey something efanele ngiyinake kulomuntu ngoba sebevumile abakini I've been approved by abantu bakini mang approve abantu bakini uke wathi mawulele ebusuku wangibona ngisho isitha sami ngisho yini ungahamba uye kuphi uhamba emazweni uye kuphi but umuntu oyokusiza yimina makhemisi amakhona khona ilofen commissioner CCMA building etown eGoli khona ikhemisi yami esePitoli Stain City Towers khona ese Cape Town number 30 Waterkant not Waterfront Waterkant Street number 30 Waterkant ikhona ikhemisi yami elapha opposite Deep Spa Potchefstroom ikhona engase opposite downtown eWitbank kube seba khona esemnambithi bese kuba khona elapha ngase Verelem opposite Department of Labor bese kuba khona elapha yana endaweni yaseMaritzburg 176 Peter Maris mfowethu ngizophakamisa iMaritzburg ngiyibonge kakhulu hey bayaphuma labantu isupport banayo kakhulu ngiyafisa ukuthola intaba engizoyibusisa eMaritzburg bengithi bese ngithi sonke eMaritzburg asiphumeni sike sinyukele entabeni ngiyona ubusisela intaba lapha eniyothi manicela amandla noma ngingekho ninyuke niye khona ngoba ngiyabona mfowethu labantu ba serious ngibonge kakhulu ngiyabona bayaphumelela abantu baseMaritzburg especially abantu besifazane bayayithenga imoto hayi kancane bafike bezongikhombisa into esisele nje kubona iyodwa ukuthi basaba ukuvela kuphumela obala bafika kumina abanyonyoba njengoNikodima bazobonga becashile basabe ukuphumela obala athi mkhulu ngiyawafela amacala akho sekuthiwa ngithwele in ungabi nendaba nomuntu othi uthwele ngoba kunento ayizamile ukuyenza kuwe wahluleka uthe mayihluleka wabona ukuthi amandla akho extra
angaphezulu kakhulu. That is why igcine sekhuluma amazwi anjalo. Le ndoda ke ngihamba nawo Khumalo yaphansi endaweni yasemtubatuba naye ke ngifuna akatshela abantu into ezintathu mfethu. Okay. Ayinkinga kuzo ngoba hayi uyinkinga yena. Uyinkinga kakhulu. Kodwa ezintathu nje azozisho nje atshela abantu ngoba ngiyathanda mfethu abantu kanje kunomuntu osemtubatuba ofisa ukusizakala. But akakwazi ukufikenyela Khehlelezi. But maye kumuntu ofana nalo kufana nothi ufikile kimi. Ngithanda mfethu ibandla abantu abafonayo abasimelelayo emtubatuba bathi hey nayo indoda ikhuleke esontweni isiza ibandla ngendlela eligcwele ngayo ngendlela abantu abasiza ngayo bayalandana abantu ngobuningi ibandla ligcwele manje uyasontisa phakathi ekhaya isithelo sika Jehova ikhona ibranch emtubatuba kodwa uyotshela abantu naye lobulobi Nkosiyami. mina ngidume kakhulu ke ngokwakha imizi yabantu Hayibo madoda. Abantu nje befisa ukwakha imizi yabo nje. Yebo uqinisa imizi yamadoda omama bahlale bekhala umcamelo esimanzi obaba kade bahamba ngiyababuyisa babuyele eduzane namadoda kade abaleka nabafazi kade babaleka ngiyababuyisa bebuye eduzane ebese ke angidlali ke umuntu masefuna singadlali masefuna siphume ekukholweni madoda mayifuna ukufulathela afulathele lelizwe anyuke phambana nemvumo ya ngiyamphambanisa masefuna ukuphambana kodwa ngimfundise futhi ngiyakholwa bese kuzoba ukhishwa kwesilwane shothi ukhishwa kwamadimoni noma ngabe isilwane sisekhaya noma ngabe sikumuntu ophilayo ngiyasigeza nje isilwane siphume sihamba umuntu aphile aphile eqinqo mhlawumbe abantu benze njani Nkosiyami Mtunga xa befisa ukuqhagamshelana nawe noba mhlawumbe befisa ukufinyelela kakhulukazi khona ngapha ngasekhaya bengathatha inamba yami uma befisa ukufika ekhaya abanye ke ngijwayele ukufika ngolesibili nangomsombuluko la baye bengithinteke ngihlangane nabo abafisayo lelo sizo kodwa abaningi kodwa basuka la bebheke khona le ekhaya basuke be serious nami ngiyambona lo muntu serious mayihamba izwe lingaka uhluphekile uyayifuna lento ethi naba mhlawumbe ithi 073 454 11 41 asike siphi 073 454 11 41 mhlawumbe khona ko Facebook khona kwento ko Instagram into nento no angangitholakali la siyafana ke lapha sesikhulile mkhulu mhlawumbe sesibuya ikakhulukazi khona abantu abafisa ukuthi bafuna ukubona igaqa likamkhulu bafuna ukubhuka bafuna ukuhlolela umkhulu mhlawumbe benze njani nabantu abafisa ukubhuka ikakhulukazi welihlekeza manje nabantu abafisa ukuthi mhlawumbe for igala dinner bafike Mfowethu uGaladina bengizofisa ukuthi kune number esizoyibhala la ku YouTube. Number kaGatsheni. Mabe ku YouTube bathini Dr Khehlelezi YouTube channel ke lo bazoyifica yonke lonto leyo. Number kaMakhanda ikhona inumber kaGatsheni. Inamba yomuntu okakhulukazi ozobe kuyena ongaxhuma naye for inansika iGaladina. Yes, but okwamanje ngoba angiyazi ngekhanda. But izobhalwa la. Okay. But okwamanje bangathinta inamba yeGaladina umuntu othi mina I am a businesswoman, I am a business lady, I'm a businessman. Ngiyafisa lelanga khona into engayizwa yangakha kule yaGaladina last year. Umuntu lapha mfowethu usuke ebalekile futhi uyasho ukuthi I'm looking forward one day ukuyibona nami nginyuka istepis. Sikhuluma ilanguage lapho ke. Akathinta inamba ethi 071 130 78 08 noma athi 072 1234 976 noma mayifuna ukubhuka ukuzohlola ithi 063 051 7641 le number engizoyibiza lana ke inamba yabantu kuphela abafuna ukubhukhela iGaladina. Okay. Mawuzazi ukuthi usonta kumina esontweni you only pay 2000 rand. Okay. Mawuzazi ukuthi uyifan yami uzothula ufakazi futhi masithi siyakubheka kwiGaladina nangu khona uyifan yami umlandeli wami you pay 2000 rand. Okay. But mawuqala nje uthi hayi mina I'm not a fan ngizofuna lento engiyifunayo 2500.
bazothinta le ndoda ke bayi WhatsApp izobanika nama banking details na yonke into nokuthi ufika ngobani isikhathi, but into esoyenza thina siyokubuyisela kuphela ntambama masiphuma soku-offer transport sikuhambise hotel la usuku uyakhona. Inumber ithi 076 994 87 27. Ake sikusho lokho futhi babulobulo. Bonke abantu abazofika kwiGalatina abantu bebusiness angithi. Ngicela ukubatshela ukuthi isigubhu lelo la ngasobe kusiku 50%. 50%. Wonke umuntu ozofika kwiGalatina isigubhu sakhe mayisifuna lelo the next day because bese nganazi igubhu uzosithatha ngo 50%. Zobe ngizehlise kakhulu. Inumber ngithe mina ithi 076 994 87 27. Siphinde mfowethu sikhulume igama lomuntu abazomthola lapho uGajeni. Sikhulume nge-envelope. Kune-envelope engikhulume ngayo isiyatholakala eGoli ekhemisi. Yeah. Le envelope eyimanga. Kuphela umuntu ozohamba ulandela envelope umuntu othi sengiyisebenzisile imithi. Sengizenzile izinto ngaboniswa ebusuku. Ngazama ukwakha umuzi lutho. Angazi kubambe kuphi. Ngizocela ukukhuluma ngephupho lakho ozolibhala kule envelope. Le envelope mawuyithatha uyayithatha uyishisela impepho. Uyilanda ekhemisi. Fika ukhokha u20 bakunike le envelope. Khemisi lika Khehlelezi kuphela. Mawuqeda lapho isiyatholakala le envelope ekhemisi lika Khehlelezi eGoli, ekhemisi lika Khehlelezi eThekwini. Mawuqeda kuyithatha le envelope ufike uyishisela impepho. Mawuqeda ube ne blank paper. Ende uqede uyilalise ngaphansi komqamelo isephepheni elimhlophe noma ikwindwangu emhlophe phansi komqamelo. Iphupho ozoliphupha ebusuku lele mawuphuke waphupha ebusuku iphupho ozoliphupha vuka sometime ebusuku ulibhale eli1 bhala isentence e1 bese uyinikelele iphupho lokho ngo100 bese uyavala futhi ulale. The next day mawuke waphupha futhi wenze same thing ulibhale iphupho lakho unikele no100 kuyoze kubeka usikhombisa ka7 then bese uyayivala lento sealed. Mawuqeda lapho uze esontweni. Mawuze esontweni ngizobatshela ukuthi lethe nini lama envelope. Ngizofike ngiqale ngiphahle mina ngiphahlela labantu abaletha ama envelope. Siphahla sikhuluma ngala maphupho kumele siprofete lento oyibhale lapha ngingakayiboni. Kumele ngiprofete lento ekhulunywe la ngoba nami mawuphupha ebusuku kunezinto engizobe ngizenza ngiyobe ngilibona lelo phupho. Kumele ngiprofete iphupho lakho sikhulume nge-envelope ungakafiki wena. Bese uza ngaphambili sengikhulume ngayo envelope yakho. Mase sisuka lapho sikhulekele yonke lento la ukuthi ayiqaqeke namhlanje izinto zonke zizoqaqeka. So siyacela abantu abaye emakhemisi bawolanda ama envelope. Siqaleni sisebenzeni siboneni ukuthi angeke aqaqeke izinto. Siyobonana ngeSaturday. Umuntu othi ngiyayifuna i-envelope mina ngiyifuna esandleni sakho Khehlelezi. Anginankinga nalapho uyoyithola nakimi emahlabathini. Saturday izobe ikhona. But uma uyithatha esandleni sami uyithatha ngo100. Uvile ngemphulaphula inkosi yakho uDokotela siyabulela ixesha lakho. Asiphinde sidibana futhi ngomvulo ozayo dada siyabulela kakhulu man. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Ngizobe ngitholakala eGoli this Wednesday. ngoLwesithathu ngikhona eGoli. Ngizobe ngisebenza khona ubusuku bonke. ngoLwesine ngizobe ngise eCape Town. Ngisebenza nakhona futhi ubusuku bonke. Number yase Cape Town nayo ibhaliwe futhi la ku YouTube phansi la ukhoza. eCape Town eGoli inumber yokubhuka ungabhuka manje phone manje ubhuke eGoli. Enumber nethi 066 00 266 33. Ngithe 066 00 266 33. Buka manje siyobonana Saturday Wednesday eGoli ebusuku. Nkosi tata siyabulela kakhulu.